December ni somthum sang ni somni pakhat ni ngani ani e kan ngai event tlan Myanmar ram buina le indona tu thar lu chil le don te ang December ni somni pasari khan military council lam secret le khapoi mo tak pakhat ali kauta chuta chuan ICC International Criminal Court atang le Argentina Court atanga court a inlan na man phalna lekha RS waran lam kai noi hekna lekha lu reng lo don lo tur ti te atel ICC le Argentina Court atanga lekha thon baka rampon atanga lekha lu DHL kal tanga thon te po lo accept lo tur le post office officer le an hnoya thok te po khau taka khuwa khir turin u tun chuan secret lekha athon chuak ani hemi ina ko lang chiang tak chu ICC le Argentina Court lamatanga war crimes against humanity awangin senior genamin online chu he kanitwa International Criminal Court a inlan tura ko ala ni ngei dona inlan tura ko na lekha an thon huna kan mulo ti in chuanam siam an tum ti na ni an ma chon tur an tha chiang to hle ti chu hairual ni lowa arukin pumpel dan kong an zong mek ti po chiang hle bok hei hian senior general min online baka akai zaweng tu te an tal boi to hle ti ati chianga ICC lama case and file te hi evidence declare fel fai tak an ni bok si tin December ni somni palia kaya state naupang meichia le save the children staff pani anung chunga halum te baka poisai lo mi pui an halum zozai te chuan ICC malak na tur atiol samzual zeldon ani Myanmar UN ambassador U Kyo Motun chuan UN Security Council nena military council ten kareni mi pui za ton an halum awangin action lavat turin angen ambassador U Kyo Motun chuan UNSC lekha athon copy hi United Nations Special Representative Noeleen Heyzer athon telbok ani ambassador U Kyo Motun hi Moso village Fuso township le military council ten civilians an haluma ngei chiala no pang som panga antela nu pathuak tar antel bok ti soi military council te che dan chui tur hian independent and non biased investigation team UN human rights group atanga din turin an phut ani Myanmar mi puiten UN Security Council ten buang chang lovin malak sak turin an ngen ngal ti asoi Christmas tu ka kaya state thil thleng ra phlak tak tuna kan an soilan thuak ka kha kan video masalama te po khan chiang kuang dewin kan an ta lang tuak kan la travekin arin om Pruso township a moso ko kianga ruang somthum chuang motor chunga halnan char ani kha UK lama mun pui nei mi hring dikna chanvo impal zutna thlengte chui fia lo chin chia tu pol Myanmar witness an ti chuan December ni somni pali chonudar khat le mini som poriat khan Myanmar se paiten mi somthum chuang an that ti reporta Karenni Nationalities Defence Force KNDF point sipai nun ron thil ti ninge alan thu an soi ngal bok khang tu tenge an ni hrian ngai na omlo khopa ruang kang chia somthum chuang jinga som pathum zat chu tu tenge an ni rin zon thei deuh dan a om ni na langta a BBC News December ni somni pakwa in atalan dan chuan Save the Children Myanmar chapter chuan Myanmar se paiten mi somthum chuang an ti hlum jinga hian an staff member pani an tel thu an soya Twitter kal tlangin UN chu inrol tur le he thil thlenga mo phur tu te chunga action la turin an ngen ani heti la hian kaya state khopui ber loi ko petrol station pakhata thok mi pariat baka heti lai vela lam lian zo tu niarin midang pathum chu chin hriat an la nilowa mi pathum an ti te jinga pakhat li re hi mi pa kum somni pariat mi Pruso township phom chunga thingtlang kho pakhat kho year khu a cheng ania apa sare soidan chuan zi tom ni jinga loi kho khopana achuak ta kha tun thlengin mule biak zui tur a om talawani baikin loi ko apana kar leitum achuak ani mi then katin sipaiten manin an hreng ni oma an soilain sipaiten lir theine na mi somthum chuang an hal jinga atel venia rin bel thein tongkam an nei bok ani athi dan le dam soi ngaina kan hralo ti in December ni somni paruk pathian ni khan achung de chuan an soi loiko khopuya petrol pump nei tu kio luin tu le ami chhor pasari te po tun thlengin an chin hriat ala nilova kio luin tu anu pui soidan chuan anni pariat thian
zitop ni khan truck pathum mangin bola khe township kan pana heta vada tu gasoline barrel zazet le diesel an phurani zingda ruk vela an chuaka tun thlengin kan be pop thei talo chunda som khat vela ka khola ma se ala lowa tlaya ka khole chuan a phone a in switch off tho ti in biak po an tum dan le thil om dan a hria thei chin a soi zel dan chuan an mi chhor pasari te hi kumno pangte te nia an hming le kumza te ro hria thei anei lo hetianga boruak kai hner chola hian nupui zong zong te ti thin angin be seina ro ala nei renga eng tiang emaw dam taka apal sal chu aron hole the ala be sei fan ani kan thian te ka thei ang angin ka bekwala ma se an chanchin an hria bik lo thu hlir ani ka don ni an that zel ka be sei ala ti fan ani be seina nena a thlir mek hi oi om lo khopa wa nei thlakin a thleng dik don nge Myanmar ram tuam tu lungai na chuan he nu khongai thlak takhi van doi le zualna khura a hnuk lo don nang hetiang boru ka hian imangai I chung te kha chin hriat lovin bo ve ta se engtin nge inga yang le Myanmar MP tenen mas roi kan the ti thu tluanga chak chuak zia hi a beng war thlak ema beng tiwara tan kanam chop chuak te le nisom ni pasari December khan exile chin state chief minister pu salai lin loyale Myanmar parliamentarian then khat chu Aizawl upper kanan venga zodin Hyundai authorized service center nei tu puthan tuang atenu pa chuan Christmas lomna zanri abo sai sak ani he zanri an bo sai chan hi kumin Christmas hun puya ko ranten sileng laka mi puite an himnan roi thena hun an hmang lowa Myanmar rama tanga Mizorama ron cham chilmek MP le MLA te kohar taka mas boruak hmang te nena in u naw na le in lei chi na thazok an nei theinan sarkar covid sileng ko khena dan SOP zom choin sombik mi theng khat tanen inkom khom na hun nei ani he inkom khom na hun a hian Mizoram Presbyterian Koran Pastor Pension Reverend Silian Zolan akai hroya an mi som zinga Mizoram Prominent Citizen ten thu sei na hun an nei bok ani Myanmar ram hroi tu te po in Myanmar rama tunlaya thil thleng langsar te chu silfiin zolan le chana hun limom tak takin hun an mangani Myanmar ram hroi tu te chu MP Trump ni thlantlin te ani loma zina lama po law graduate te ponoma thenka chu mathematics lama doctorate degree nei te University of Professor hi lo thok tho te an ombok USA le UK le ram sang sanga jin to thin ton set nei thatak tak ani loma wangin an mani kom tu te poin an thu soi ngai thlak an kham lo le a zofa in u naw na zo unification lam hoi thu soi ngai thlak tu atam hle bok ani Myanmar hoi tu te troi om tu zianga hian high school headmaster hial nipa post graduate wal antel via ko tong hi mani pianpui tong anga pang theile an culture traditional thenga an tong upa pali sang thik po kawai bel ti khopa atro bul azung chopa hai chok tel atel bok ram ri chanchin le insum don tona chungchang po soi kai ania MP atana voi ni lai azona thlantin MP PCM chuan China ram khopuya official thila sarkar palai anga an kaltumin a thleng tu China sarkar chuan China nula tlangwal khwal chon te chu Burmese strong mangin milo chiu aw ani ati chu wangin akin huna border trade sum dona kalpui tak takona kol bama sum dong ho hi English sain kol tonga indoor dan thei chuan indoor all samjok don ani tina soya zoram chunga thalai le ka thiam ta point English ang thowa kol tong mang thiam lo an om thei kol tong mang thiam lo om thei se atangkai na fin thlak le don ani ati Myanmar hoi tu te hi pu salai lian loyan howin Chin Affairs Minister Pilarin Buani MP Dr. Salai Riang Vela MP P Khotin Siamiten an troi om ani Myanmar hoi tu te troi om tu dang ka thian pa hi arwal pui jinga chuan ko le vai jinga tong kam thiam tak ania an huai a manlai king mindon thla siam pasanga lal hun lai chanchin an soi chu an ngai thatui ngang mai Myanmar ram leilung ho sakna le sipai din munte po a soitela ti thiam takani wangin Mizoram Research Foundation member college professor te PhD scholar tanen Myanmar hoi tu te meeting an nei tumpo khan a tholok le ani Mizo upa in unau thondu soipo adang an ti thina
Myanmar chanchin le thon thu te pawh tawngka in hlan chhawng hi tam tak awm ve bawk thin chu ania chu tiang bawkin Chin State Chief Minister te komna an nei tum khan ka thian pa in Mandalay khawkianga Amarapura khua hi vai Hindi tawng Hamarapur ti atanga lo kal ania awmzia chu Hindin Hamara kemani pur ram tina ni wangin Amarapura hi kan ram tina ni ati million te inkom khawmna hmuna kalo hriat ve dan chuan tia hanin rol kha arem chang vak si lowa kan soitawngin unau thon thu suima adange anti angin ka thian pa hian min ngai holo se Amarapura khoming omzia ka hriat ve dan kan ta lang lok ange Amarapura ti omzia chu thina omlo na khopui The Immortal City tina nia Mandalay khopui tagin Amarapura hi nai taka oma kilometer so pakhat de kalani airo lui henti mai irawadi lui kammaya omania Mandalay chimlama omani wagin kol ho chuan chimveng khopui tongmio or Southdown City anti mai thin Amarapura township a hian khovela tlor thing tik thing manga leido sei beroma tlaini tla engin dil kamvel achun en moi tak thlir turin khotwal mi le foreigner tourist te an kalkhom tam theile zoram mi puite an hoi homin an fel lia zofa an unau Myanmar foi tu te din mun sarenga an ko harlawa mas choli bo seya an kom hlim mi alom om hle kan foi tu te ro mani sahimna zonga ral tan an ni satlia lawa an hun tam jok ram tana mangin ruam manna thatak nei ni tinin an man lel em ani ti ka hriat pui ani le tuna khan tuanga chak chuakina Myanmar lam hruai tu te nena hun an man chung chang thu article aji kan an dar lang tel ani khovel chanchin thar then khat beng tiwar zat te hi han thli chun zom ze teang Philippines zama typhoon rai te in chiana a thlena thija chu mi jathum somriat pakwa zat an tling towa chin hriat lovin mi somruk pali an lo mek bok ti sarkara disaster agency chuan a soi National Disaster Risk Reduction and Management Council chuan December ni som paruka thlipui tle in chiana a thlena mi sangkhaza somli parukin hliampui an tuar ti soi bok thlipui tle hian Philippines ramlai li le chimlama bial som pakhata mi maktadoi li point pani chuangte a ngong ani he thlipui hi kumina anrama thlipui tle tum so pangana nei in tam takalin cheta wangin cholmanga kal mitam tak chu evacuation center an omangai phani agent chui chuan thlipui tle wanga tlan chia mi nuai nga sing sari jinga nuai thum sing khat sanga te chu evacuation center te enkol mek alani thule thlipui tle hian chena in nuai nga chuang ati chia ti soi thlipui tle in agriculture le infrastructure ati chia te hlu zong hi peso tlung le ding on somni pani US dollar maktadoi zali somli vel zat hu atling ani Health Under Secretary Maria Rosiro Varghese chuan thipui tlena bial panga health facility le damdo in za somli pakhat chuanga chiat thu soya COVID-19 testing laboratory somruk pani chu thipui tle hian ati chetela por supply omlo wangin vaccine dose tam taka chetel bok China chuan thlipui tuate chom dola tan Philippines sarkar hena eitu le tranpuina sum athon to ani Europe ram le United States lama COVID-19 ripui pung chho zela wanga flight thanem tak choltir an ni wangin Christmas cholmanga jin mipui maktadwai chuangte chuan har sana lian tak an tok chhomek kum khat chunga jin veiwak an tamlai hun ka limta zit tom ni tangkhan khovel puma flight singkhat sangkhat zanga chuang thul ani towa flight tam takhi ti khotlai ani bok airlines chen khat te chon Omicron variant tarmek wanghian thoktu lama in dailo na lian tak a om pha tian soya flight tracker flight aware talan danin thotran ni kham flight santhum vel chu ti to palo ni towa nimin kham flight sangkha za chuang chu ti to pani bok US Center for Disease Control and Prevention chuan thotran ni khan COVID-19 kai dana lang chuak lo ni som chung in khung sang tura thu pe kan siam chu ninga a ti toy ani thu an puanga US a hian sikai an pung chakle to hle a nakum January thla hian sikai thar tamlam record siam le mai thei din hmuna an ding mek ani heti la hian vaccine la du lo mi then khat tam tak an lo mek bok President Joe Biden chuan US a damdo in then khat te chu an luak kha le vek arin thu soya hemi rual hian Sri Lanka
thar ma chon turin anin bua sei that tur thu soin mipui te chi ai lo turin a cha thung state governor le top health advisor te nena virtual meeting aneya Biden chuan Omicron hian COVID-19 len tran tir le kumina Delta variant anga buaina lian tham a thlen arin lo thu asoya United States hi kovela rikai tamber le thipui tamber na ram ani meka kumin January thla kha ni tin rikai thar mi nuai ni singa chuang te omin ripui wanga thi mi nuai riat singkha sangrok chuang anom to bok ani COVID-3 in kaidar ol sam tak Omicron leng thar le wang hian khovel ram sang sang te chuan in vena tan vaccine siam chuan na chakjok kalpui antuma rikai jinga damloina en kol ngai le thipui jinga atamjok chu vaccine la lo ani ram then khat chuan soisel na kara in khar khipna an kalpui tran le mek bok China chuan an rama COVID-19 hridar mek chu khuak khira na kum February thla a Beijing Winter Olympic nei ma a COVID laka fili man turin ma ala meka ram ria khuak khirna khau taka kalpuin inkhung san hun po seya atul dan angin lockdown po puang le mai turin a in pe bok na se heti chung hian sika hi an lo bel zel tho ani Xi Jinping an khopuya thotan ni atang khan khuak khirna khau tak siamin khopuya cheng mi mak loi som pathum vel chu ina inkhung tura ti ania motor khalchua po khap ani bok India ram sarkar lai pui chuan Mother Teresa charity in ram dang atanga tran puina le chom dolna an don thin chu don chun zom theilo turin adan sakmi amai Mother Teresa charity in foreign contribution regulation ak noya foreign fund don phal sanga tur a license ti nun chun zom tura dilna thelu chu Christmas ni December ni somni panga khan hnol sakani ti ministry chuan asoi Ministry chuan he charity hian license riu na tura dan zom ngai te a zom fam kim lo ni an soya ma se eng dan nge an zom lo ti ero an soi lang lo Christian charity hian FCRA application an thelu chu pom sakan ni lo ti po soi chiang halin ram chunga center ho po hemi chungchang hi chinfel ani ma chuan ram dang atanga tranpuina sum an don thin account te po khoicheri lo turin an sin khalani kumsang hi songpalia Prime Minister Narendra Modi kairoi BJP sarkar adin huwa ramchunga charity le rai group engoma zatin ramdanga tanga chom dolna andon phal sangnai ti top sak an lo ni towa nikum khan Amnesty International chuan sarkar lama tanga vau khanna an to fo wangin India rama an na thona mun te po an lo kha to bok Mother Teresa charity in mun pui an neina West Bengal State Chief Minister Mamata Banerjee chuan sarkar lai puin Christian charity bank account man thei lowa Christmas ni taka a hrek sak chu makati in a thong hle ti a soi he charity hnuaya thok tu le an kol hi mi sing ni sang ni vel zet ei tu le dam doi nei lovin anong pha ta ani ati kum sang kha jago somko pasaria boral Roman Catholic nun Mother Teresa khan missionary or charity hi kum sang kha jago somnga khan adina West Bengal mun pui na in he charity hnuwa hian India ramba ka khovel mun sang sanga nan sang thum chuang in mire theile chan hai jok te tran pui na thokin ei tur ten pia dam lo te an kol thin ani India rama Modi kai roi BJP sarkar adin huwa right wing group Hindu group ta chu state sang sanga an in luling leya sakho in le khap chuan lama mangin sakho tlem jok te an be fo ani kumina po engoma zata mun engoma zata right wing group te hian Christmas lom na mun te kalchelin antim hoi ani khovelin a boy pui me COVID-19 rithar Omicron variant kai chu India ma sak state then kata po mu chu ani to ma sak biala Omicron kai mu chu ma saber hi Manipura Imphal West district a cheng kumsomli pariat mi tun haya Tanzania atanga ron ho ani Manipur Health Department chon rikai hi Delhi atanga an state ta akirnu December ni somni pat khan Assam pula in Imphala Institute of Bioresource and Sustainable Development genome sequencing tura thon ania thotan ni khan Omicron akai ti mu chu ani ti antalang Omicron kai mu chu hi Imphala Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science enkol mek ania angai tu omlo nia soyani achung te pathum po COVID positive ti hriat chu ani to Omicron variant an ni le ni lo ero fin fi ala ni lo thung Manipur sarkar chuan mipui te chu Sri Lanka in vena tura kai hroina siam te
zom tha turin an nge non lia face mask bo covid variant sang laka in ve na tura poimo thu so in ngai poimo thar le turin an ti ani United Kingdom a thole ni khan COVID-19 rikai thar nuai kha sing ni sang kwa zali som sari pakhat an oma rikai jinga damdo ina da lungai po an pung chole to le Omicron variant da thar le awangin UK hian rikai at pung na salia ripui wanga thi po mi nuai kha singa don an tling to ani rikai an pun le wangin Scotland Wales le Northern Ireland ta chuan khuwa khena dan thar te an siam lia pun khom ten khap le to ni heti lai hian Britain Prime Minister Boris Johnson chuan England a khuwa khena khau jok kalpui ala du lo thung a party conservative lovin khuwa khena dan thar siam turin norma se vaccine pek cholama chakjok kalpui atum ri thung England mi pui tleng chin chu kumin chungin booster dose pek ki man tumin ro manan siam ani Health Secretary Sajid Javid Pain England a kum thar ma chuan khuwa khena siam thar atum ani lo ti soya ma se hrileng din mun ero ennon reng ani ron ti soi heti lai hian hospital laba free kai an pung chak lia abikin London khopuya chon kar kha chuin damdo ina da nga hi za somnga pathum vel zetin an pung towa hospital lama rikai da nga hi an pung chho tul mai don ni te poin alang ani ole viewer ta hnen angen na han je ve leila viewer zinga kan channel mina subscribe saklo kha in omani chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ve turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po ol samjong la tur kha ani dona chuwang chon notification bell kha in metanga ola in da don nia